mina ngifuna ukulala nobaba istepfather so that stepfather sokhona uhlukana noma ulala uvula kanjani amathanga emntweni omkhulisile ngihloniphi noma kunolo yababa and after bebaqeda ukuhlukana nobaba wami mina sekaqala ukungijikela beka sekucala ukujikela umama ngikajikela mina sekathanda abantwana bekhe abasha and kunalo abantwana bakaloba lo baqeda ukufika labalingana nami bayadelela bayenzi next abaqina ukubina mina kupheka mina ubani omdala zala yasuke yozalayo I had enough so wena uhlale nabanye ingane zakho ezinye nange right angimamela bathobela umthetho wami lapho ngeke ngithi ngikhuluma nomntana ami ngithi 1 at 50 strat mate mntana we strat right ngayi lo ushapho ngayi ngiright ngayi shem angifuni next sorry mama kuba muthwalo angasondeli distance social distance sengithi lo uzongibhemisa inyobhelo ngikhathele ngayo batho ngimaka okay batho ba wona kupaka ha ke tse so batho sama family counseling hlolo ngothi so ke ngwana ngwanyana umtibelo go ibe kae ma uzoya phambili kuphi angithi mina ngibusele emuva yena kaye phambili uyabona mama une stress ke 6 kube sengiphuzile utshwala manje buzokusolvela inkinga beyangisolvela na ngokwayi into zami amapilisi wami lawo no doctor washo ukuthi if you have stress take 1 or 2 you'll be fine